lang buko long siya mahin penason kacing thora mokang pupon. Di folong di fu press club hin pen ing ho dip sanitizer keron po. Ingdeng thongkap kar bide halka charda marong aje thang ni phai kritro karni jutpo. Asam Sarkar hin ben corona abur pen ke jogji aphan kapaklang aron mate SOP do anta kapa bihajoni rada tumaning karo. Lang buko long siya mahin penason kacing thora mokang pupon. Karbiang long angkang ke do ana langsun ke lang men nayang bongke borjana habar matia constituency lo ke do lang buko langsun ta isil. Lasel bang so langsun rat ke lang kapaceto ji aphan asona saimo KAC hin pen deng pon bom. Thang ni phai kre phawar ni KAC CM Dr. Tuliram rong hanga hin pen lang buko langsun along klim so mar ke joi ke lang ati mate children park tundang ahem tun ke chua hem tun lapen chojor cholana hem tun pen chenglok asona ipupon. La sojok lang buko langsun aklama long chotun chodang ahem ke choji ahem chojor cholana afan staminon ke abar sai mesen pen dulu. Labang sojai megalong MP Horen Singh Be KAC speaker long kitimung MLA Bijay Singh Ingleng Dorsing rong hang EM Amar Singh Piso MSC Richard Tobia tumpen chenglok penangan atu chitong. Ingdeng thongkap kar bide halka charda marong aje thang ni phai kritro karni jutpo. Aningkan bangason thak pining ta Kamrup Mitra District Sonapur long de halka charda marong aje kapaman pon. Labang so arong aje peningan ke ingdeng thongke bana keng kam nang chejor tanglo. Karbi bang thea sempo song tum chepat tirpi ponsin thang ni phai krit plipen kritrok bani thoman labang so arong aje Sonapur long kapaman pon. Labang so arong aje long thang ni phai krip phor ni karbi jutang song tiripi ame pu Chandra Singh ro hin pen alu hisar po man pen chetong dunsi rong aje phana ar dipidun. Labang so ni man peng alu hi dumra karbi ari chu Holy Singh rong hang KCS tiripi long chome chun bang sonil tokbi KCS tiri long jutang chun bang bubon tokbi klem bang hing chong tiso mang rong phar sarat bia tum pen chenglok penangan atum chetong do. Labang so arong aje lage Kamrup bakar bia tum ningkan esek pen isining karong kacipi anamani pen kacipa mila pen kheyani ma jutang aphan kachirim asaimo. Labang suarong aja jok Kamrup bakar betum non puanta karbia nim karbia jutang aphan kapareng saberja resimason nang man. Di folong di fu press club hin pen ing ho dip sanitizer keron po. Thang ni phai krei phopen ke asam angkang along corona ke sopen kachere nangji aron mate SOP do anta velopu ke dam tangarni asama CM Dr. Himonto Biswa Sarma hin pen pangdak monsi rada tumang bong ningkarong theglong bontala so along ing ho dip sanitizer bangke kai ke sonsi eme thangalong chepon krinangji posi pangdak pon. Labang solam RDP ponsi thang ni phai krei phor ni di folong di fu press club atumpen cepatir pi ponsi di fo hithialong rada phana ke joy pen ing ho dip sanitizer hoi keron ajai me kedeng pon. Labang so ajai me kedeng pon lake rada phan asama CM kachuning ria teng ing ho dip lapen sanitizer kapa enverji phan isi kapa che thang pharmansi deng pon lo pusi di fu press club ami fu borsing rong phare hin pen lamthi chepaklang pon. Labang so me long DPC aklembang pen di fualong ke do rai komasai kya tumta cerap dunsi labang so ajai mek mesen pen pacun ponlo pusi nel to apherang kya phan birta nang pali. Asam Sarkar hin ben corona abur pen ke jogji aphan kapaklang aron mate SOP do anta kapa bihajoni rada tumaning karo. Pirthe dangalong ningkan hinilo abura krempen rada tuma por kapadamna. Laswang bong komat niga prandam nanglo komat nike kisodom krup nanglo. Komat nike tangka maha kaduri nang dulu komat nike ani om ke chujia warsaita nang abilo. Lason je kacharlia hin takana hok thetan thepik nang dulu.
lapen corona war pen kachipa jok jia phan sarkar atum ke kisik ke dang aron mate SOP ke kroinang stami radatum aduk nang dulu mantune rai kom sai khiari dengareng sonang lo mantune ke dang nia gari alongta inuchi che thablong chotlo mantune ke kedam ke bang aphan bus train roda hemstami kangkir kling padulu bonta thang ni phai kre pho arni pen ke lahai aron do anta sarkar hin pen pawi lappo puwa iru yaprang Assam CM Dr. Himonto Biswa Sharma hin pen pangdak ponsi rada tumaning karong theklong lasi rada lam theke en damjia phanil to malong news 24/7 apherang ke hanjang langso pen Rajiv Sonrong pila pen wolong komajia pen Dharam Singh rong pharatum hanjang langso la pen wolong komajia hithia long an barlo hala sohud rada tumpen ko pipia lam thesi ka chepaklang ma lang iksine Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sharma pen ke pangdak ponateng SOP pawiglo pusi kadukawe arasitame ani ngarong aje chipilo si pini pen ke laso SOP bangke othaik jetlo la si laso puthak nang tum ko ani ngarong doiglo ahok lo la malong news 24 tumhan dakewang pen si biarta pangdapon mesen lo ahok lo la SOP awilu bubangke nilitum dak ra tum bangke ningarong lo athema la SOP bi kok pen nilitum kachoklem chodam stame jo phirlo tame tum dam phun wang phun nat kali la si la SOP yong se awilu te ra zum same kedam ke bang dam phun wang phun po por la si ningarong lo itu aprang son lockdown ke do school college ka do ka ve ki than long le ki ba ke chari long le tu man si tabe nong ke school college ta ing pupo pulo la si ni tum ka do ka ve ara si tame tum bangke ningarong piklo ni tum hin pen tilhin pen bangke chorolo ningarong piklo tangte corona virus mate corona awur esek laso SOP ke sarkar pen ke pathik pon arona teng social distancing mask chikup nangji lapen ke kido ke dam ko ane ka chire nang mane suang bong penang tum pini ani pen ke joglo lasi ko an ningarong do la bangke ni tum ka do ka ve ara si tame ekdom ningarong piklo pini pen ke dam ke wang ka do ka ve si tame ni tum aprang teng son dam long po jui long po ba ki loge chari also mar si tame alang li tum ni tame college school pen cheng lok ni do po laso join ni to apia pujan da ningarong piklo ni tum laso abangke ni tum ningarong piklo tangte non kibangi there chiklo pen bangke there chiklo pen bangke Karbi Youth Festival setame do pon po lapen ke belek rong aje an setame non ke thang ake chak na pabelo laso puthak pilo puji laso puthak ta Karbi Youth Festival ta avilu pusi tiba pinangana porga julong staminon ke Karbi Youth Festival ta dulong po la sila bang so bangke tum kadu kavi Karbi akheyan sitami ningarong piklo pus ningarong lo tangtela Assam sarkar pen labang so covid aputhak mate akimila arona tang ki thik pon antame chen pon laplo lasi nangli ko sono la so puthak ke mathake ningarong o ason lo ma nili bang ningarong piklo lason klem pun dam pun long punon bangke prang teng son bang lo ko choro parlo Assam ko pahin pen labang so covid SOP akimi paklang ge lo labang so ke paklang lo pini pen ge thang restriction da belo lasi nami la so puthak kubila puke nami ningarong iklo ma arong lo ini bang arong gadi ko লাগিছে সরকারে মানে উঠাই ললে গদি itu আমার কারণে ভাল হয় বিজনেসম্যানের কারণে ভাল হয় উঠা ললে নহলে তো বিজনেসম্যান তো নাখাব না এনে ফুটপাথ বহি আছে তো ভাল নহব এটোৱে আমার কারণে কষ্ট হব চলাচলটিটো বেয়া হব আৰু ইমানে আচ্ছা যেহেতু সরকারে কোভিড যোনটো নীতি নিৰ্দেশনা মানে উঠাই দিছে ইয়াৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ মন্তব্যটো কি মই ইয়াৰ বিষয়ে চৰকাৰক মই ধন্যবাদ দিওঁ আৰু যে কোভিডটো উঠাই দিছে চবৰ কাৰণে ভালেই হৈছে আৰু এনেকুৱা হ'লে বহুত অসুবিধা হৈছিলে মানুহৰ কিন্তু হ'লেও কি হ'ব বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ হ'লেতো আমি মানি চলিব লাগিব এই চব গতিকে আজিৰ পৰা যি উঠাই দিছে তাকে চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ চৰকাৰৰ অশেষ ধন্যবাদ আৰু ব্যৱসায়ীবিলাকৰো কাৰণে বহুত ভাল হৈছে তাকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ ningarong chen mesen lo laso bang mesen lo emben laso bostu ke padu puke lage avi bostu de padu kok lo abisar bang ke hala biji ki pinum ta akeng te kok la dolo ame kase lok la dolo amo yesu ta dolo
kapasi ya dulu apuk cukor reta dulu labang ke la sela so bang non bang labang misang lo labang ke nang sidon dulu sa langsung nili kang ton Opini bangso Assam State mate Assam ko pa hin pen la bangso SOP ya kimi pakang pon igalo la pen so paklang long restriction kon ma ke don ta chen pon iglap lo la sinangli tu mate nangli hin pen ko pilo la bangso puta ke mat thake mix na so lo mate Aprangsi Malong News 24/7 apan labangso kam ke deng pontek mate avar sai rat apan ki pi pontek pot churo barlo las pen isi ba Assam gop la pen Karbiang Long Autonomous Council la tumhan kachoneng ri lalo kedam tang lockdown ase kuan ma radatum kadu kawe sung lo non ke bangji hut bang ke mane si bang ke radatum bang joy ke abar sai le pipo na sonde mane lockdown na bang ke kalang lo so ke so kun elo blote la so bang ke tunang po sitai si bang ke la rong rubaju punon kadu kawe kilu kila katum han sidame kon se pacitangon po kedam hot bang pacitang eduni pen pindangan adin tumang ke rong rubara tum ka siksak dolo la pen nona sonjong si chuklem chodam long pun lo polo tangte ral tumbang ke joy do po la pen kachardio samar punon pene bepar beha chuklem tum punon son surya kama chuklem tum sidame la so awar saya bang nona son pipon pun polo te isi ningkarong son si thek pon long lo nona bang ke khuli pun pena jok mate la so kangkir bang ka vedat pena jok sab su rara tumbang awar sai long pola pen ka duka vita ningarong lo si bang ke ko jong si kisu kiun e jong si bat bom pola te ahok lo la bang ke sab su kangkir donang po sita non son la so sa pini 1% 2% ke so percentage pen ka bang ke sab su rara tum hana bang restriction bang du u edat pola te rata bang ke joy do po Turopar Prangsi ke nang litum Malong News pendi la so put hak angkar ju pot thekpot nang litum han choro pajir lo nilimen rohon be nili ladak bolongom jiasor ahok lonon ke sorkar penta la bangso COVID-19 awura krem put hak kangkir pon aron tangan ta chen pon erlo la si pen ge ningarong alam lo athe kon nela kangkir kang hap ke duhut litum logo charli hinle lang ta katikuk labuson thekpon niklong lo lapen beha bepar rong sorda labang sulong ke do ke dam ke wang kasik sak thekpon lasi non mage alang litum labang sukangkir kang hap chen pon lo pot pansu se ke do ke thak bang mesen busini le matha dam na ben nili mi thang da e la puson si chi theklong lo ya